muri iki gitondo nibwo inkuru y'akababaro yatashye imitima ya benshi kubw'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis. Papa Francis yitabye Imana kuri uyu wa mbere tariki 21 Mata 2025. Yari afite imyaka 88 y'amavuko. Nk'uko byatangajwe na Vatican, Papa Francis yazize indwara ya stroke. Iyi ni indwara ikomeye yibasira udutsi dutoya tujyana amaraso mu bwonko, aho ducika uyirwaye akajya muri koma. Ibi nibyo byaviriyemo nyir'ubutungane Papa Francis kwitaba Imana. Mbere y'urupfu rwe yari amaze iminsi arwaye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka yari amaze ibyumweru 5 mu bitaro kubera indwara ya double pneumonia. Iyi ni indwara ikomeye y'ibihaha. Papa Francis yari afite n'izindi ndwara nyinshi zidakira zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso, diabete yo mu bwoko bwa 2 ndetse n'uburwayi bw'ubuhumekero. Ndabasuhuje ndi Damurten, iyi ni Nibizaranga TV. Urupfu rwa Papa Francis rwatangajwe ku mugaragaro kuri uyu wa mbere ahagana 3:45 z'igitondo ku isaha ya Vatican. Ibi byatangajwe n'umuyobozi w'inama nkuru ya Kiliziya Gatolika Cardinal Kevin Frater. Papa Francis yari amaze imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika kuva yatorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika ku itariki 13 Werurwe 2013. Yarazwiho gushyira imbere impinduka, kurwanya ruswa ndetse no guharanira uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Papa Francis yasabye kuzashyingurwa muri Bazilika ya Mutagatifu Maria Major i Roma, aho gushyingurwa muri Bazilika ya Mutagatifu Petero uko bisanzwe ku bandi bapapa. Ibirori byo kumuherekeza biteganyijwe kuba tariki ya 25 na 27 Mata 2025. Abakuru b'ibihugu bitandukanye, by'umwihariko Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ndetse na Perezida wa Argentine Javier Milei, batangajwe ko bababajwe n'urupfu rwa nyakubahwa nyir'ubutungane Papa Francis. Nongera kubaha ikaze mwese mutega amatwi ibiganiro bya Nibizaranga TV. Ndi Damurten, utarakora subscribe waracikanywe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu mateka yaranze Papa Francis kuva yatorwa kugeza uyu munsi yitabye Imana. Ni ibiki byaranze ubuzima bwe? Ese ubuzima bwe bushingiye kuki? Ese yitwara gate mu buyobozi bwe? Ese ni icyo abujijwe? Ni iki yemerewe? Ese agira umushahara? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze. Kugira ngo byumvikane neza, ikaduhere ku mateka y'umwanya wa Papa. Umwanya wa Papa washinzwe hashingiye kuri Mutagatifu Petero, intumwa ya mbere ya Yesu. Petero afatwa nk'umwe mu ba mbere babaye Papa hagapfira i Roma. Uhereye kuri Petero habayeho abapapa barenga 260 bakurikirana ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi hose. Papa afatwa nk'umuyobozi w'umwuka, akaba umurinzi w'ukwemera n'ubumwe bwa Kiliziya Gatolika. Reka dukomereze ku mitorerwe ya Papa. Iyo Papa wari uri hapfuye cyangwa yeguye, abakaridinari bahamagarwa mu matora. Inama y'amatora yitwa conclave, ikabera mu cyumba cy'amatora cyitiriwe Mutagatifu Sistine Chapelle Vatican. Abakaridinari bari munsi y'imyaka 80 nibo bemerewe gutora. Batora mu ibanga rikomeye kugeza habonetse uwegukanye amajwi 2-3. Iyo uwatowe yemeye inshingano ahabwa izina rishya nk'umuyobozi w'ikirenga wa Kiliziya. Twihuse tujye ku mibereho ya Papa. Papa atura i Vatican, akaba n'umuyobozi w'icyo gihugu gito. Atura mu rugo rwihariye rw'abashyitsi cyangwa atura mu rugo rutoya uko Papa Francis yabigenje. Nta mushahara nyirizina ahembwa uzwi,
gusa ahabwa buri kimwe cyose akeneye, aho kuba ubuvuzi, abamufasha mu mutekano, indege agendamo ndetse n'ibindi. Twihuse cyane, reka tugere ku mateka ya Papa Francis. Ku itariki 17 Ukuboza mu 1936 nibwo George Mario Bergoglio yavutse. Avukira muri Amerika y'Epfo, i Buenos Aires, mu gihugu cya Argentine. Yize ubugenge mbere yo kwinjira muri muryango w'abayezuwiti mu 1958. Yahawe ubupadiri mu 1969. Yabaye umwepiskopi wa Buenos Aires mu 1992. Nyuma aba archiepiskopi mu 1998. Yagizwe kardinali na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu 2001. Katugere ku mitorerwe ya Papa Francis. Yatowe ku wa 13 Werurwe mu 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye. Yabaye Papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo, aba na Papa wa mbere mu muryango w'abayezuwiti. Yahisemo izina Francis mu rwego rwo kwigana ubuzima bwa Mutagatifu Francis wa Asizi, ubuzima bwo kwicisha bugufi, ubukene n'urukundo ku bakene. Mu mibereho ya Papa Francis, yanze mu gutura mu rugo rusanzwe rwa Papa, ahitamo kubaho abandi bashyitsi bacumbika. Yibandaga cyane ku butumwa bw'ubutabera, kwita ku bakene n'impunzi. Yashyizeho amavugurura mu micungire y'amafaranga ya Vatikani ndetse n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Yashyize imbere ibiganiro hagati y'amadini n'ubwiyunge ku isi. Yanditse inyandiko nyinshi, harimo n'izibanda ku kubungabunga ibidukikije. Nyir'ubutungane Papa Francis, Imana imuhe iruhuko ridashira kandi mwakire mu bayo. Ndabashimiye mwese mutega amatwi ibiganiro bya Nice TV. Ngibi Damolten. Igitekerezo, ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byandike muri comment. Kora share niba ibyo twaganiriye wabikunze. Subscribe irakenewe. Ndabashimiye.